Lakban ki katman nuklear hadin bakiri kap pertai kila ailat ia kari Ukraine ban perunkam yaki nam dieng bak hanbor jungki ban bom yaki benta jungkari Russia hadin bakari Russia kalalek ban tombor biang ia ka Ukraine daki bom bak hanbor jungka hakani katayo batang sudep ka Kremlin kala kentok jur ia karai Bashir K jungki perlok jungkari Ukraine ban wengno yak jingkang yak Kiev ban siat yaki nam dieng bacengai syar Russia hadin ba chancellor jungkari Germany u Friedrich Merz ulong ba dan syu kano ka jingkang yak ka jingsiat yaki tiariale balai dakiri sepni syapo kari Ukraine habakren hadin katu kanisi baka Russia kala pen betai bombiang yak kanong ba jungka Ukraine bat kiwe ki tan daki jinghertma nasuny badaki spa teliki drone balap penkit daki bom unong sensyar jungkari Germany ulong hakas nginengkong bakari jungu bat kiwe ki perlok jungu kilaweng no yaki jingkang yaka jing aibor bat menta kari Ukraine kala ban penonkam yak teki misail bak klanbor bala ai dakiri kapertai ban siat ne ban yada yakari Ukraine naka jinglek hertma bat ka jinglek bom dakari Russia yaki benta jongkari Ukraine dan syu ki jingkang bakari Ukraine kan penonkam yaki tiar yaletma baklan bor balai dakari jongi bat kiri kapertai kumjuru de daki misail balai dakari Amerika ong umaj haka jingelang balap penlong dakatnat patai khobor pajba jongka Germany ka WDR nakaliang kari Ukraine menta kala ban yada yalade wadda kabahiartma yaki caka syong sipai har Russia menta kam haswa jongkani kari Ukraine kamla banle kumta namar ka jingsha te syakum hakibabun ki kendon bat kiri jongka pertai lajno tang kendiat labatai umaj unong aitin ka Kremlin u Dmitry Peskov ulak kentok jur yaka jingpen mena jong umaj hakat singinukong dakaboong bak ka jingweng no yaki jingkang kalong kabashitom bha ong katnat pathai khobor jungka sarkar Russia ka TASS lada kum kini kirai kinlong persya bej yaki jing ang nur jongi kan poi syakathong kabala ban nemi penban kabanang sniu shushu nang ne syakmat laong biang ut Dmitry Peskov ka Russia mensua kala berngam teng bat berngam pajba bakano ka jing pelaj yaki jingkang yaki tiariale kiba jingai kan mut katma bat kan nato Putin ulama ham yaki risepni baka Moskow kan ken yakano ka jinghertma kabala kersan da kabor nuklear baka dai ka jinghertma lang bat baka Russia kala ban penkam yaki tiar nuklear lada ka sya siat hakin namdik ka jing berngam ban penkam yaki tiar nuklear kadai ka jing penjur yaka jingkren jongka Kremlin watla kam shimla le halor ka jing berngam Bashisin baka Ukraine kelas dang ban penonkam yakin nam dieng belas senada ke UK bat ke US ban siat hapo kari jongka Russia ki perlok bakongsan jongka Ukraine haki por balalekno kila persya yaki jingkerpad jongka Ukraine ban penonkam yaki tiar yale balap penbiang dakiri sepni persya yakari Russia hakaba haus nem baladep habau presiden barim jongka US Joe Biden ulai green light yaka Ukraine bahkan penonkam yaki tiar siat bajengai jongki sipai lane ki ATACMS ki balap penbiang daka US persya yakari Russia katai karai kadai kepala simpor daki penai ban Ukraine ban poi syaka ka US kalak kentaj wat ban ai yaki ATACMS syaka Ukraine haki arsnem ban ningkong jongka tama tang ban penpoi yakin namding hakashisin kabanikong haubnai April jongusnem arajar arpusau ketukan ni kihe surkar ka Amerika kilas ngokya halor ka jing penjur ya katma kabamenta kalapoi hakasnem kabasau kadbaki weipat kis ngokya halor ka jing duna jongkitiar ele jongka Pentagon umach ulasya thungkum unong sensyar ketukan ni tayo mensua bat ka jing pena jong u baka Berlin kan ailat ya ka Ukraine ban perenkam ya ki tiar siat jengai palasna da ka Germany ban hertma hapo jong ka Russia
kaya perbak lebak na ola skol ubalong haswa jong ubalak kentaj bonsin ya ki jingkhot jungka Ukraine ban wengno ya ki jingkhang ban penonkam ya ki namding ki balak ban siat jengai nekin nuklear handrai umach syumlong laka Germany kan penbiang ni em ya ka Ukraine dakin namding toros ki baklan borba jongka ki balak ban siat jengai shushu